Kei te tupu haere ngā mā harahara o ngā pirihimana mo tētahi tangata e ngaro ana ki te awa o Whanganui. No te rā horoi I tīmata ai rātou ki te rapu ake I a Dwayne Kaka, e toru tekau mā whā ona tau noroto mai o Whanganui. Moroki noa nei kārea no ia kia kimi hia ake, ahakoa e whā ngārā I tōna ngaroanga. Kei a Jasmine Pearson tēnei pūrongo. He marino ngā wai o te awa tupua o Whanganui I te rā nei. Engari ko te mate kē, he aha kairaro. I nā ka karangātu ngā mātua ki tētahi. Ka hurangi ki roti te wai. Ko rere atu, ki rātou. Mo Dwayne Kaka, toru tekau mā whā o na tau, kua karanga kē te awa. E whārā kua hipa no te ngarohanga atu o te tangata ki roto I te awa nei. Kei te tiro haere tonu ngā rātonga rapu tangata, engari nā te paru me te nui o te awa, kaore rātau mo te kite I tētahi pakuaha. Kei te mōhio pai tēnei kroua ki te anipā kei mua I te aroaro mo te whānau kākā. Nā te awa tonu tōna kroua I kawe atu ki tōna mate. Ka peho mātu nei kōrero I nei rā, ki tōna wānau. E me pāpōri ana, tino pāpōri ana. Ko tētahi atu kei te mōhio ki ngā tūkinotanga o te awa, ko tēnei kai ārahi o te tira hoe waka. Now it's just unbelievable. Mo te tira hoe waka kua ū ki ngā tikanga Māori o te awa. Engari mo te rōpū a Dwayne Kaka, te aro mai. E ki ana, tau got to have closure. Ki tā te Māori. Whakaiotia tōna haerenga atu ki ngā mātua tūpuna. He nui tonu te mā harahara te tari pirihimana mo te oranga o Dwayne Kaka. Aha kua tērā kei te kōkiri ngā mahi rapu I aia. Jasmine Pearson, Te Karere.